may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Trinidad anak kaw. Nay, apayan anak kaw, di ka matan sumungbat. Sa dino ti ayan ni Julio nanang. Ay nagrubwatan anak kaw. Anya? Apay, ada ka di masapol mo kan kwa na. Nakasapsapa matan nanang. Tala 7 nga agrugi ti trabaho da anak kaw. Kat no alas 6 pay lang matiag sapa nanang. Dayta ka man ako nakaw na anak kaw. Ay nawaw, adalakit di kalukwan nga aramiden da dya Julio. Relax ka lang ka day anak kaw. Bigat anapudot ti ulam. Makadlaw ako nanang. Nay, si Kamat Gayam, Mari Trinidad, naimbag abigat mo. Kastamat kan ka, Mari Hilda. Anya ti umay mo gatangan, Mare? Sa anak agumatang, Mare. Nay, apayan, Mare? Kasla, saan kamatan ang makaisang? Apay, anyat napasama kaya? Makadlawak nga rod iti asawak, Mare. Ay nawaw, anya manen ayat ti kalukwan nga inaramid day ta Julio, Mare. Kanayon ang masapa arumwar, Mare. Day talaa? Atapag, nga da sa bali na ija office da, Mare. Si kakit dimot, Mare. Para nasapa lang arimwar, ada-adago sa balinan. Kasano nga rod, no husto ti atap ko, Mare. Kasano, no adda talaga kasinsin-narak na ijay, Irwar mo man kit de dagiti kawis nila kay Mau Trinidad anak kaw. Amangan no adda ti maalak nga ebidensya dito inanang. Ay nawaw, ebidensya. Tulungan nakman kit di. Pakirwaryo dagiti nagsukatan na iti siledmi. Anya, agawaan yo, tama nga no pawidan dayjay. Nasken amalpas ti panagimbestigak sakbay nga agawid dayja tao. Ay naanya aklase aya ti ebidensya asapsapulam anak kaw. Ebidensya, apud no ti atap ko nga adda babae nila kay ko. Iso akanayon ama sa parumwar. Ay na, awan ano kasta. Day tanto ti pagrugi ti sanyo apag kinaawatan anak ko. Ay gayam, di yu manan ibagbaga iti asawak ti may papan iti panagim imbestiga nga nanang. Ang mga numaylaw anyon tumanan nga gistorya kenkwana. Ni Julio ti sumungad anak ko. Ilakyo pa'y laang tiri daw nanang. Ay nawaw, nalabasan ti kastang aramidam anak ko. Ilakyo pa'y laang, tadyak na isubli dagiti kawas na iti aparador. Ang mga numakadlaw ti loko. Ay, jak amuken ka anak ko. Aramidan nyo latan ti bagbagak nanang. Di yo pa'y iluklukat. Syaktun ti mangilukat inton madamdama. Ala, sikat ti makaamaw. Gam kita Di nakiramraman kadagiti kalukwam. Nalawag ka day? Wen nanang, relax kayo laang. Sa anak nga ag-recruit iti kadwak nga agimbestiga. Kabailak daytoy nanang. Apay na kabaybayag ka may lukat itiri daw, Trinidad bakay? Ay, kwala kay. Sa paya agkalkalingatan ka. Adda ka di parikot? Ay, awan matkit di lakay. Kinapudno na. Kaririing ko laang.
Si Kangay, apay nga itakalangan na gawid. Uwan taado ti naramid mi a report iti office. Manan? Katuwan mat. Apay, saan ka mamati? Ala, mutuyin tabag mo. Agpalas ka matlaangan. Tamangida sarak iti kanan tayo. Itaman pa ya saan na napulot ti ulong bakat. Awanan ti ado asao. Agawam kit di. Intun kwan, ibabawik. Ay nabaw, nasapa ka mat ang nakariing Trinidad bakat. Wan ta isaganak ti balon mo lakay. Nalpasen. Anya? Agpilisak lang tagrubata kon. Nasapa pa'y mat. Wana ta masapa nga agrogrog iti trabaho. Amo matanaskan nga gagatak. Tapno may promote mo't da tao Ti bagam kit di. Ada kasinsin narak mo iti office yo. Iso akanayon masapa ka. Adala ang maduktalak. Agsagana ka talaga kanyak. Oh, napauli magkamatan bakit? Ay kwa. Okay akla ang lakay. Ay nawaw. Sa dinaw ti papanam Trinidad anak kaw. Sumuro tak itinalaing nga asawak nanang. Anya, adala ang kayat ko apanagnagan. Ay masapol aya nga aramidam ti kasta anak kaw. No nasken asumuro takken kwa na. Tapno masungbatan dagiti sa ludsud ko. Aramidak nanang. Amukon no asino ti babae nila kay ko. Hazel tinagan na. Kasanubat nga amom anak ko. Basta, Hazel tinagan ti babae nila kay ko nanang. Ay una yan ti kasta. Agpakada ako nanang. Amangan kit dinudyak masiputan ti pagturungan ti nalaing nga asawak. Nakitam ka ni tinakita pare Julio. Anya ti nakitam pare Alberto. Di mo ka tinakita sorsorutan na kanibagat mo. Anya, ita niya kumaaga po sumurot ni Trinidad diti office pare. Ay dati saan tayo nga mo? Nakita ka nagturong iti parking lot itay pare. Aganat ka. Amangan no agim imbestiga mo't ti asawam. Awan mo't kalukwan nga aramidag pare. Amo mo't nagiti babae. Nalaing nagiti ang sospetsa. Numaminsan, wari tag-tagainap da, panunutan da apod no. Uning agpeso, at dakat madlaw ko kan bakit itay agsapa. Makita pare. Mga no, agim imbestiga ni bakit mo iso akasta. Ang bayam nga agim imbestiga, aging ga akay kayat na pare. Awan pagbut nga, taawan mo't dakas nga aramidag. Nay, si kamat ti lumabas, Mari Trinidad. Sa dino ti nagapwam? Di talaang mare. Sa dino nga road, Mare. Iti pagtrab-trabahuan nila kay ko Mare Hilda. Anya? Malagip mo ka di tay na istoryak kan kay di na minsan. Akanayon amasapa arumwar nila kay ko Mare. Amo ko no asino ti babae na. Ha? Asino mat nga iti babae na, Mare? Asino pa'y kuma? Dayjay Hazel Hazel? Wan, Hazel tinagan ti babae. Katrabahuan na. Anya? Saludsudam tuman kit di kanila kay mo, Mare. Mabainak namin asumrek iti office da itay. Nagpatingga aklang iti parking lot. Numabalin, alaan na matlaang ti contact number day dya a babae. Tapno nalakaklang ang makontak. Kumusta nga iti napanam Trinidad anak ko? Nabiru kam ka day, iti bagbagam nga agnagan iti Hazel. Saan pa'y nga rod nanang? Nagpatingga aklang iti parking lot ti kumpanya pagtrabahuan ni Julio. No asino mat ngamin tinakadamdamagam nga Hazel tinagan ti babae nila kay Mau. Basta, reliable source ka di mo laang anak ko. Abangan mo no inulbudan na ka no asino banday ta nang idanon kan ka. Ay nananang, maamamok to no asino dayjay a Hazel. Ay na, imbis asay sayagam ti oras mo kadagita abanag nga awam mo kais-iskan na.
Mapan ka ki di makipurdiya tapno matulungam nila kay Mau. Ay sana mabalin nanang. Sigurado ak aday jay a Hazel ti makagapo no apay akanayon a masapa nila kay kung ag-report iti office da. Nasaya at matasimmang putkan, Alberto. Adaman ti saludsudak ken kalakay. Anya dayta, Hilda bakit? Adda ka di katrabahuan niya ang agnagan iti Hazel. Hazel. Awan mat. Apay ka din. Sigurado ka. Putno ti bagbagak. Abaya. Asino dayta, Hazel? Nadakamat laang ni Mari Trinidad kanya. Alya. Hazel kanu tinagan ti babae nila kay na. Katrabahuan niyo kanumat. Ay nawaw. Awan nagdagan iti Hazel katrabaho ni bakit? Unay kan. Isumot nga mintin ako na ni Mari Trinidad kanyak. No asino nga tamot at inangidanon ken kwa na. Salud-sudan kini kumarim. Basta siya. Awan ang mamok katrabahoan meng agnagan iti Hazel. Agkapita pa'y Marihilda. Agyaman ak Mari Trinidad. Anya nga mintay ko na mga umay mo ibaga, Mare. Sinaludsod ko kanila kay ko ti maipapan iti ibagbagam a babae nila kay mo, Mare. Kat, anya nga iti ko na Mare. Awan kanumat ti katrabahuan da nga agnagan iti Hazel. Kasano ko mga awan, Mare? Kasano nga awan? Kat no natagtagainap ko kat nga rod. Anya ti ko na, Mare. Natagtagainap mula nga da babae nila kay mo? Wen, Mare. Dayjay a Hazel ti makagapo no apay akanayon amasapa iti pagtrabahuan na. Ay awan mon, Mari Trinidad. Tagtagainap lang mo't gayam. Saan aya sinyalis dayjay, Mare? Ah? No nakitam a mismo, mabalin siguro, Mare. Ngam no tagtagainap lang. Day, tati saan ko asigurado. Makakatawak man iti dayta Mari Trinidad, Alberto lakay. Apay di kumarim Trinidad bakit? Malagip mo ka daytay sinalodsod to ken ka idi na minsan nga aldaw lakay? Di may papan ka di tinadya Hazel? Wan, Hazel kano tinatagtagainap ni Mari Trinidad a babae nila kay na. Kunak tumot ngamin kan ka. Awan katrabahoan ming agnagan iti Hazel bakit? Ibagag tuman ti may papan iti dayta kan pare Julio. Aywan, idanon muntukin kwa na tapno ammo na lakay. Ken no mabalin lang, ibagam nga ipalawag na anaimbag ka ni bakit na, no apay amasapul amasapa nga agreport iji trabaho yo. Tapno saan nga agsuspit siya jay tao. Kasta ti arabida kinton bigat bakit? Masapa ka manan arumwar ita, si Kahulyo. Ay nawaw. Kaslasaan ka matanay ruam ang masapsapak arumrumwar bakit? Agpudno ka man kanya. Asino ni Hazel, ah? Hazel? Agin didiam mo ka pay laang. Ay nawaw. Awan amok dita bakit? Iso ka di ti makagapo, no apay akanayon ang masapsapa ka nga rumwar, ah? Ni, o sino mo't tinakadamagamit ti dayta? Di mon sa ludsudan. Song batam kit di ti sa ludsud ko. Awan amok a Hazel. Jak mo dayta a tao. Si kakit di mo't no sino man tinanghidandanon kan ka ti dayta. May salang ti sigurado. Inulbudan na ka no sino man tinanghidanon kan ka. Apay nga rod akanayon ang masapa ka nga rumwar. Saan ka di nga imbagakkan kan, amasapol amasapa ak, taad dahab-habulag. Kaya't kumatan ti may promote bakit? No saan mo maawatan tayo ta? Ay kat adakan kan Ah? Pangaasim ta di kag kasta. Trabahok ti maapektaran iti kasta nga aramidem. Nalabas ba man, tikas jay apa nagsasaom iti asawam, Trinidad anak ko. Ay, no saan ngagpud no, inaldaw ang makangag day jay ahulyo kanyak nanang. Daa, ilibak na pay lang amin, natagtagainap ko lang arudan, nakitak idadwa. Ay nawaw, ulitan man ti imbagam anak ko. Nalawag tinakitak iti tagtagainap ko nanang.
Iso akanayon ang masapsapan nila kay ko. Tagkit kita da iti dayjay a Hazel iti office da. Tagtagainap mo lagayam. Kasta ti reaksyon mo. Wan ta sigurado ak nga adda ti kayat asawan dayjay nanang. Sinyalis dayjayan. Ay, sinyalis ba't alawlaw at manak ko? Tagtagainap la dayta. Amangan no daytan tipik to tinalabas apa nagpampanunot mau. No kasta amakit kita mamasapsa pa arumwar nila kay mau. Ngata, nana? Ba't trip ka sa amin, pare Julio? Itay pa yung makatlawak, Kasanumat ngamin, pare Alberto. Pagsuspetsaan nakit din ni bakit ko nga dati sa balik. Huwag nagpasaw. Adakat tina-istorya ni Hilda kanyak, pare. Istorya ka ni bakit mo kinkwana. Anya reta, pare? Anya kumapay. Ti may papaniti babaim. Anya? Huwag, pare Julio. Kanayon ka kano amas sa parumwar. Hindi kwan, natagtagainap ni bakit mo nga na babaim. Hazel ka no tinagan na. Katrabahuan tayo. Ay nawaw. Adda ayamat Hazel katrabahuan tayo. Tagtagainap na lagayam. Ang lumakapagsaw kanyak. Ay na, yung saritam ni bakit mo pare. Ipakaawat mo na sayat kan ko na. No apayanas ka na masapa kang ag-report dito yung office. Tapno saan nga ag-overthink. Kumkumpurmi pa ikit din di matagtagainap na. Trinidad, bakit? Agtugaw ka man, tagsarita ta. O anya, nakarik na kamutlangan. Ibagamon tipod no kanya. Tagtagainap mo lang matgayam na jay. Ay, uray pay. Sinyalis dayjayan. Sinyalis nga adda babaim. Iso akanayon ka amasa parumwar. Bakit? Saan mo't nga amin na tagtagainap kat pudno? Natagtagainap mo lang siguro dayta. Gapoy tinalabas apan ang pampanunot mo. No kayat mo, sumurot ka kanyak ija office inton bigat. Apay kumapay laang. Tapno si kaamis mo timang panagnag nga awan katrabahuan mingagnagan iti Hazel. Ken tapno agsardeng kan. Ngamin, apiktadon ti trabaho iti kastangar aramidem. Sige, lakay. Kasta ti aramidag. Pasensya kan, no naapiktaran ti panagtrabaho mga po kanya. Inton maminsan. Pangaasim ha, sana kumkumpurmi ti pampanunutem. Tatrabaho lang ti gagarak iti office. Saan atap no agbabae akas iti pampanunutem. Ay, nawaw! No adda parikot yung agasawa, pagsaritaan nyo anasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal tinasayaat alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.